Enhlana senzansi nina baphunga nomageba ngicela ukubingelela ngane zakwethu uBhutuMbesu iciko laseDumbe lona okhulumayo. Bafowethu umsebenzi ke njengoba nubona nansi ialbum la uyaphuma umsebenzi nge-28 kuFebruary save date. Uzobe utholakala ke naku online ku YouTube uzobe ukwazi ukuyithola uthi BhutuMbesu ku YouTube iciko laseDumbe, then uzobe usuyakwazi ukuthi ukwazi ukubona ingoma mase zi-uploadiwe lapho ukwazi ukuthi udownloade ube nezakho nawe ingoma. Mase kuthi kulabo abakude abangakwazi ukuthi bekwazi ukufinyelela ukuthi bethole iCD, kulula ke nakhona ngane zakwethu ungithumelela impahla leyo okuvunyelwene ngayo ku70 rand weCD kwi account yami kunansi inamba yeCapitec ethi 076 7180396. Base mina ngiyakwazi ukuthi ngithumelele ingoma ngeWhatsApp.